Otvori oči, načulji uši i slušaj Radio Fasper. Radio Fasper. Dobroveče, poštovani slušalci. Dobrodošli u treću emisiju Fasper radija sa profesorom na ti. Naš večerašnji gost je profesor dr. Miodrag Stošljević. Dobroveče, profesore. Dobro večer. Sada ćemo vam postaviti par pitanja koji su naši studenti postavili na našoj Facebook stranici. Ovako, za početak nam recite nešto o sebi. Gde ste rođeni, koju školu ste završili i slično. Rođen sam u Mostaru u Bosni i Hercegovini, davne 64. godine prošloga veka. Završio sam tamo osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Nakon toga sam upisao medicinski fakultet u Sarajevu. Posle toga sam prešao u Beograd na drugu godinu medicinskog fakulteta i paralelno sam upisao i defektološki fakultet i ta oba fakulteta sam završio u roku svoje 24. i 5. godini i poslije, kako to već ide, kao i svi profesori, magistrirao i doktorirao. U redu, možete da nam ispričate malo kako je to bilo kada ste vi bili student, znači kako je to izgledalo u to vreme? Pa, Sadašnje vreme. Ima jedna pesma koja glasi: sve mladosti su iste, blistave i čiste, iste kafane, iste žene istim redom idu. I moja ista mladost je ista kao i sve ostale mladosti, puna suza, puno radosti. Dakle, svaka mladost je ista. I moje studije su bile isto kao i vaše. Šareno, malo učenja, malo kafana, malo zezanja, ujutro na fakultet, predavanje, vežbe. Poslije toga imali smo klub i na medicinskom fakultetu i ovdje, popije se neka kafa, čaj, uveče neko pivo i tako. Sve, malo naravno igrao sam basket, trenirao sam sve negdje do 30. godine, malo basketa, ništa specijalno. U redu, a recite mi koliko ste se vi promenili od tog perioda, sada kada ste profesor, kao ličnost, koliko ste se promenili odnosno na vreme kada ste bio student? Verovatno oni studenti koji su učili razvojnu psihologiju će podrazumevati da je promjena neophodna i naravno da nisam isti sad sa 50 godina kao što sam bio sa 20 godina. Ali promjene se nikad ne računaju prema godinama, nego prema prijateljima s kojim živite i s kojim radite. U odnosu na moje prijatelje mislim da sam se najmanje promijenio, ali to i nije baš neka pohvala. Tako da vi znate da kod nas na Fasperu samo mentalno retardirani se ne menjaju, oni imaju čvrste stavove, tako da nisam se nešto mnogo promijenio, kao što i sami znaci, moji studenti znaju da sam ja krajnje benevolentan prema studentima i da onako imam jedan drugarski pristup. Ali su me godine promijenile, što je potpuno normalno i život kako je tekao. Recite mi, šta mislite onda o trenutnoj situaciji na našem fakultetu? Šta mislite o strukturi studenta koja trenutno studira, o profesorima koji predaju, uopšte o tome kako fakultet trenutno funkcioniše? Pa da vam kažem što ja imam širi uvid zato što imam uvid u medicinski fakultet, u Zavod za psihofiziološke poremećaje gdje sam bio dugo direktor. Delimo društvenu klimu, delimo sve ono što je u stanju u kojem se društvo trenutno nalazi. Tako da Fasper nije ni bolji ni gori od ostalog dela društva. Moglo bi daleko bolje od ovoga, naravno, i vi to znate, ali ništa to nije posebno. Takvi su problemi i na medicinskom fakultetu, takvi su problemi i u bolnicama, praktično u celom društvu i to je posljedica tranzicije u kojoj se nalazimo. Nažalost, vaša generacija je tranzicijona generacija uhvatila ove godine, tako da se nadam da ćete bar srednje godine i starosti imati dobro. Ok, recite mi šta mislite o profesorima koji trenutno predaju na našem fakultetu i da li se s nekim družite privatno? Ne družim se privatno, ali osim kad imamo neki rad, da pišemo neki udžbenik, neko predavanje. Prosto imam puno pacijenata, vi znate da imam svoju ordinaciju, tako da sam po čitav dan sa pacijentima u ordinaciji, prosto nemam vremena za neka, kako bi rekao, druženja. Šta mogu da kažem, opet u kontekstu toga šireg pogleda, to su doktori nauka, ozbiljni ljudi, pametni ljudi, to sve ljudi sa velikim prosekom, preko 9 na fakultetu. I ako ih poredite sa opet širim društvenim kontekstom, sa defektolozima iz prakse i defektolozima ili psiholozima ili lekarima, mogu da kažem da je to ipak predstavlja jednu elitu u ovom društvu, opet u društvu tako kakvo jeste. U redu.
Sad nam ispričajte neki vaš najveći blam, vas kao predavača, ili neku anegdotu sa ispita, sa predavanja ili tako nešto. Neki lapsus nekog studenta koji ste posebno zapamtili. Na početku karijere na fakultetu sam predavao uvod u defektologiju, sada je to uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Moja kolegica Seka Slamić sada to predaje i tek sam postao mladi docent i prvi, drugi ispitni rok. Sjećam se dobro, Crnogorac, onako kako se oni mogu da budu vispreni i pametni. I pitam ga, pošto je tu bila i prevencija u uvodu defektologiji i tako dalje, pitam ga prostitucija. On mi kaže, molim? Kažem, prostitucija. On me gleda onako bledo, vidim da pojma nema o čemu se radi. Rekao ja, pa dobro, prostitutke. A on opet me onako bledo gleda, ja ajde da mu pomognem, kažem, kolega, kurve. A on kaže, kurve. I sad, mjesto da dane definiciju prostitucije i prostitutki, ima tu podjela na organizovane, neorganizovane i tako dalje. On kaže, kurve su lake žene koje se daju za novac. Kažem, ja, pobogu, kolega, došli ste na fakultet. To je prva godina, ajde, prvi ispit, nema veze, još to praktično maturanti. Rekao, pobogu, kolega, ne možete tako, dajte definiciju. On me opet gleda, ja kažem, pa dobro, kako se dijele prostitutke? Kaže on, gleda na lijepe i ružne. U redu. Porazgovarat ćemo malo još kasnije. Sada mi odgovorite, da li ste korisnik neke društvene mreže? Što uopšte mislite o njima? Za moju generaciju sve najgore, a za vas sve najbolje. Jer ja imam decu vaše godište i meni je potpuno fascinantno da istovremeno za jedno večer na Facebooku možeš da muvaš 20 riba. I gledam svoje sinove koji su istovremeno priča sa 20 riba, ja sam sve vremeno morao da idem u diskoteku, pa mijenjam jednu kafanu, pa drugu, pa priđeš, pa ti treba mjesec dana dok priđeš 20 riba. Ovo za večer na Facebooku priđeš 20 riba, uzmeš 20 telefona, pa koja dođe kod konja dođe, koja ne dođe, baš ti briga. Tako da u tom kontekstu mislim sve najbolje. Prosto je to generacijska stvar, a to ovo što priča otuđenje i to je psihološko, sociološko, defektološke priče, nisam nešto, mislim da je to odlična stvar za komunikaciju. Znači, više mogućnosti i štede novac? Između ostalog, valjda mislim da ne štede novac poslije kad odeš na piće ili na večeru, da ne štede novac. Veće mogućnosti traže više trošenje novca, tako da... U redu, recite mi, šta volite raditi u slobodno vreme, ako ga uopšte imate? Da li imate neki hobi, da li se bavite nekim sportom? Rekli ste da ste trenirali košarku već. Pa nemam puno slobodnog vremena, ali odgovorit ću vam ko naš čuveni košarkaš Peđa Stojaković, igram igrice. Kad su ga pitali sa čovjek 30 godina, ima 100 miliona i pitaju ga šta radiš u slobodno vrijeme, igram pace, te tako i ja igram igrice u slobodno vrijeme, a ako uhvatim u toku sedmice par sati da se opustim. One naravno dečije najgluplje kao što su Tetris i tako dalje, tako da eto to mi je. Recite mi, da li ste se nekad bavili nekim poslom van struke? Da li vas je nekad život naterano, to za vreme studija ili kasnije, kada ste diplomirali? Nije me naterao, nego me naterala moja unutrašnja vatra. Jesam, držao sam kafane, prodavao sam naftu, cigare, svašta sam nešto u životu radio, tako da sjećam se da sam, doktorirao sam 94. godine 8. decembra, a 9. sam otvorio, sad je to kafić ovdje na 25. maju, to je bio moj kafić, poslije sam ga prodao, ali to ide u sklopu mladosti, ide u tom šarenom životu. 90 su bile lude godine i onda sam imao dva izbora, ili da uzmem od bolesnih u bolnici ili da otvorim neki privatni posao. Pošto nisam nikad želio to da radim, da uzmem od bolesnih u bolnici, onda sam tako držao kafiće, koliko mi je bilo potrebno da preživim, ništa, da bi vozio neka kola ili da bi bilo šta. I onda sam radio sve i svašta koji svaki mladi čovjek, tako da je to sve ide u rok službe, važno je da je bilo pošteno i da je, mislim, kako bi rekao, nisam se bavio nikad kriminalom ili graničnim situacijama. Znači nikada niste imali problema sa zakonom zbog tih nekih poslova i tako? Ma nikad, najviše što sam imao problema sa zakonom, to je neko crveno svetlo ili tako nešto, eto, ponekad je tako, da. Ok, recite mi šta mislite uopšte o pušenju, da li imate neke poroke o pušenju na fakultetu, alkoholu? Ma, nema ništa gore od toga, ja pušim i sad bi... Inače ima jedna latinska poslovica koja kaže mudrac je onaj čovjek koji drugu polovinu života utroši da bi ispravio greške iz prve polovine života. Ja pušim, ali to je verovatno najveće zlo koje postoji. Alkohol u nekim umerenim količinama u kojima pogotovo u mladim godinama koji te ne teraju na velike gluposti i tako dalje, nemam ništa protiv toga, ali cigare su stvarno zlo, znam iz ličnog iskustva. I ako mogu kolege mlade ikako da ne zapale, nikad to bi bilo najbolje. Recite mi, da li ste za legalizaciju prostitucije ili marihuane ili jednog i drugog?
Pa mislim da to nije za balkanske, mi prosto nivo naše svijesti i kulture nije nivo Holandije, jel? Tako da u svakoj takvoj odluci treba da se uzme u obzir i kulturni nivo jedne zemlje, naučni nivo jedne zemlje. Prosto mislim da naše stanovništvo nije, jer vi ako bi otvorili javnu kuću negdje u Svilajncu ili negdje možete da zamislite na što bi to izgledalo, bez ginekologa, bez praćenja, bez tako dalje. Tako, u suštini nemam ništa protiv da sto u Holandiji, u Njemačkoj, u nekim zemljama koje su visoko razvijene. Za zemlje srednje i nisko razvijene to je prosto uvijek leglo kriminala, bolesti, samo zbog toga, ništa drugo. Edo, recite mi sada non stop kroz priču spominjamo situaciju u državi, situaciju u društvu. Šta to treba da se desi, šta mislite? Da li mladi treba da se pokrenu ili nešto treba? Tako, svak treba... Neke nadležne ustanove da... Nema nadležnih ustanova, svak treba da otvori svoju ordinaciju. Dakle, ja sam, pošto nisam mogao da promenim makro sredinu, ne bavim se politikom, ne bavim se tim, ja sam u Zoju otvorio svoju ordinaciju i bavim se fakultetom i ordinacijom. Svaki bi profesor trebao da ima još neki svoj posao gdje će osim znanja koje prenosi studentima to znanje negdje i pošteno da unovči. Tako svaki mladi kolega treba da nađe svoju sreću u životu i svoj posao. Neće vam država pomoći, neće vam niko pomoći. Država mu toliko pomaže što imate to školovanje na budžetu, imate što je isto potpuno dovoljno za onoga ko hoće da uči. Nema sreće u tuđem dobru. To je isto jedna poslovica, dakle morate sami da napravite svoje dobro i svoju sreću. Eventualno pomalo na roditelje možete da se oslonite, ali to nije baš sigurno. Dobro, sada ćemo preći na jednu malo manju muzičku pauzu, pa ćemo nastaviti kasnije. Zatvori oči, načulji uši i slušaj Radio Vaspe. I got on the phone and called the girl, said meet me down at Curly Pearls for nay na na na, nay na na na. In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na. Oh na nay na na na, nay na na na, na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor, going nay na na na, nay na na na. Sue came in a silk sarong, she waltzed across as they played that song. I mean, nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na. Oh na nay na na na, nay na na na, na na na. Sing that song, nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na. Oh na nay na na na, nay na na na, na na na. It was already 3:30, but the night was young and so were we dancing. Nay na na na, nay na na na. Oh Lord, did we have a ball, still singing, walking down that hall. Nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na. Oh na nay na na na, nay na na na, na na na.
Fasper. Ovako, sada ćemo se vratiti malo na vaš studentski život, znači na to kada ste bili mladi. Pričajte nam malo o tome, gde ste volili da izlazite, kakvu muziku ste volili da slušate? To ono što ja i povremeno studentima ispričam na nekim vežbama kada su manje grupe. U studentskom životu je najvažnija organizacija. Moj dan je izgledao bukvalno ovako, znači ujutro se probudim 7, 8, 9, zavisi kada su vežbe, kada su predavanja. Na sve ono što nije bilo obavezno nisam išao, jer pogotovo ako ima udžbenik, jer ako je profesor napisao udžbenik, onda ono sve što je mogao najbolje u tišini i miru, on je to u svojoj knjizi stavio, tako da nisam išao na predavanje ako nisu bila obavezna. A ako i nisu bila obavezna, nije bilo udžbenika, sam išao prosto jer morao sam da beleške da učim. Da ovo Bolanska konvencija nije dobra stvar onda, znači obaveznost predavanja? Jest, sad ću vam reći zašto. Ja sam na medicini imao ispit iz patologije, slagaću vas 1200-1300 strana i vi sad u komadu morate da držite 1200-1300 strana u mozgu tog momenta na ispitu. I taj dan, ako ste malo neraspoloženi, biorita vam nije u redu, nešto nije, vi ste pali ispit, prosto je nemoguće držati 1200-1300 strana u glavi. Inače, većina ljudi ne zna šta je Bolanski proces. Bolanski proces je otpor američkom načinu studiranja ili u Srbiji megatrendizaciji. To je prosto otpor da se diplome mogu kupovati. Što je u Americi uobičajena stvar u velikom broju privatnih fakulteta. Osim toga, Bolanski proces podrazumijeva i protok profesora, studenata, što se isto ne dešava. Međutim, kao i svaki proces, on je na početku jako težak i neki kineski mislilac, više ne znam ko je rekao, da biste prešli put od 1000 milja morate napraviti prvi korak. Mi polako pravimo prve nespretne korake sa svim dečjim bolestima koji idu uz taj Bolanski proces, ali mislim da suština Bolanskog procesa, onako kako sam ga ja shvatio, jeste da tih 500, 600 ili 700 strana koliko ima moj ispit podijelim na 4 kolokvijuma i onda kada kolege dođu na ispit, da su, ako su položila sva 4 kolokvijuma, da su položili ispit, a nije Bolanski proces da ja imam 4 kolokvijuma, pa onda opet na ta ista 4 kolokvijuma pitam na prostoj suludu, dupliram posao. Mislim da je 1000 strana podijeliti ili 500 strana podijeliti na 4-5 kolokvija po 100 strana i studentima lakše, da bolje nauče i da im se duže znanje zadržava. Ja jesam za Bolanski proces, ali na način na koji sam ga ja ovako shvatio kao otpor američkom načinu studiranja i evropski otpor, dakle ne otpor Srbije, ne u bilo kakvom nacionalnom, bilo kojem drugom kontekstu, nego kao prosto ipak je tu jedan Oxford, jedan Cambridge, jedna Sorbona, jedna Heidelberg, stari univerziteti koji treba da naprave otpor tim novim američkim univerzitetima i da studenti prosto imaju bolji pristup profesorima. Ovo što se sada dešava, dok sam ja studirao, to nije bilo moguće da sjedneš sa profesorom sa 2 konsultacije, to prosto bio je potpuno drugi način studiranja. U tom kontekstu jesam za Bolanski proces. Ali ovo da vam odgovorim na ovo pitanje, dakle, moj studentski dan izgledao tako, završim u 12-1-2, zavisi kako se to tada završavalo, vežbe, obično po bolnicama, onda odemo u tu neki klub na fakultetu, mi smo ga sve vremena zvali Čumez, sad se zove Jarac, popis neka kafa, pivo, kako ko šta i ode se kući. Ja sam onda obično oko 5 sati odlazio na basket, to je na 6-7 sati i vratim se, sluširam se, sjednem da učim svaki dan do 9-10-11 i u 10-11 hua. Svaku noć, svih 5 godina. I tako mi, sutra se opet probudim, petak i subota naravno kad nema predavanja do ranih jutarnjih časova, ostalim danima 12-1-2, ono što bi kod mene u Hercegovini čisto da se puspasim. Znači svaki dan sam učio 3-4 sata. I 10-11 odem na kafu, odem na neko pivo, zavisi šta kako je to već ide. Obično sam bio u kući između 12-1-2, odspavam do 6-7-8-9 ujutro, opet zavisi od predavanja i tako. Odem u studentski dom, neko poslijepodne, ako nema rokova, ako nema, odigramo neki jamb, odigramo neki šah. Kako već studenti žive, ništa tu nije bilo, kažem, uglavnom je to, mislim, sada su te sve kafane iz moje mladosti, sve elitne kafane, tada je hua bio splavčina sa rupama, nije to bilo kao sada.
I eto, onda sam posle sam, kad sam već bio pri kraju fakulteta, već onako kako čovjek zrije, već počinju svi na 3. i 4. godini da te zovu doktore, onda smo prešli u Lovac, to je već bio restoran, pa polako malo tu. Ali uglavnom svako jutro smo bili na fakultetu, 3, 4, 5, 6 sati, posle toga odemo kod nekoga, neke karte, zajedno učili, odemo do biblioteke, u Silosu smo tamo učili na medicinskom fakultetu, bila čitaonica. Mislim, verovatno što i sada studenti sve rade, ništa posebno. A recite mi, rekli ste da ste bili jako uspešni u košarci dok ste se bavili njome. Jesam, sa 16 godina sam tada potpisao za evropskog šampiona 80. godine za Bosnu i 2. i 3. razred srednje sam završio vanredno i posle toga sam, pošto mi ugovor bio da će me oni upisati na medicinski fakultet, zato sam prvu godinu studirao u Sarajevu. Igrao sam jednu i po sezonu, u januaru sam potpisao, 1,5 sezonu sam odigrao u tadašnjoj prvoj ligi, to je igrao sam protiv Real Madrida, igrao sam protiv tako velikih klubova i nakon toga kad sam upisao fakultet, sam prosto se morao predeliti, medicina je ozbiljan i teško fakultet, 2 treninga dnevno prosto nije moglo. Već je tada počela profesionalizacija, to je 81. druga godina, već je počela profesionalizacija i morao sam da se opredelim ili ću da studiram ili ću da treniram. Nisam bio dovoljan talenat da bi mogao bez treninga sa jednim treningom ili povredom, morao sam da treniram, svoje vremena sam po 10 sati trenirao, ali to je bila jedna epizoda u mom životu, eto koju mogu sada da pričam mojim sinovima, pošto mi ovaj mlađi je povukao taj sportski gen na mene, igrao u Crvenoj Zvezdi, je prvotimac u rukometu, tako da sad, eto, toliko da mogu da razumem njegove trenažne procese, da mogu da mu dadem neki savjet i tako, u tom kontekstu ostala su mi neka znanja. Da li vam je bilo teško da prelomite između bavljenja naukom, znači između studija i između bavljenja sportom? Sport je verovatno mogao da nam donese možda više novca kasnije u životu. Ma da, ali nisam ja, mislim kogo od mene zna da se ja ne bavim novcem. Novac je jedino važan kad ga nemaš, tako da sve dok imaš da za neke osnovne životne potrebe on je potpuno nebitan. Nisam ni jednog sekunda se razmišljao jer tada je potpuno bio drugi sistem vrednosti, tada je student 5. godine medicine u društvu i među devojkama bio poželjniji nego fudbaler Crvene Zvezde. Tek 90. godina se to promijenilo da su sportisti i kako je društvo se urušavalo, kako su ekonomske nedaće dolazile, onda su se i sistem vrednosti urušavao, ali tada je student 5. godine medicine, znači doktor za par mjeseci, bio onako ozbiljna kategorija u društvu. A te godine kada ste studirali, to može se reći da su bile poslednji jek tih srećnih vremena. Recite mi, da li ste u to vreme imali priliku da putujete? Dosta, kao što se priča. Ja ne volim da putujem, osim kad moram. Putovanje je za nemaštovite ljude. Ljiljana Hljebljanović je u ženskom rodoslovu napisala: nema istorije bez lične istorije. Meni su lično 90. godine bile najlepše godine. 90. sam završio fakultet, 90. mi se rodio stariji sin, 94. mlađi sin, 92. sam magistrirao, 94. doktorirao, 97. smo postao docent. Tako da su meni 90. godine bile najlepše dok su svi tu nešto zezali po ulicama, ja se bavio svojom knjigom, svojim školom, svojim prijateljima i tako dalje. Nema istorije bez lične istorije. To što je društvena istorija, ja i sada mislim da postoje ljudi koji dobro žive, ne mislim pritom na ove New Rich, na novopečene bogataše i na ove džipčine i tako dalje, nego mislim da postoje ljudi koji dobro žive i u današnjim vremenima i koji sebi mogu organizovati život da budu sretni i zadovoljni, a verujte mi, zato je potrebno vrlo malo ljubavi, toliko malo novca da se može kupiti, šta znam, neki sok, neka kafa, neko pivo ko pije alkohol, tako da za sreću nije potrebno mnogo. Znači nije vam bilo puno teško da u tim godinama, koji kažu da su bile jako krizne, da razvijate karijeru, jedno da podižete decu? Ne, nasuprot, to su najbolje godine, možda 90 su godine, jer ja sam, znači 90 sam imao 26 godina, a 2000 36 godina, to su inače najbolje godine za muškarce, među 26 i 36. Da li je plata veća ili manje, kakve to ima veze sa pisanjem magisterijuma, ili da li je plata veća ili manje, imate manje ili više para, kakve ima veze sa pisanjem doktorata. Ali kao što sam rekao na početku ovoga razgovora,
Svo to vrijeme sam imao još neki dodatni posao, da li je to bio kafić, da li je bilo nešto i tako dalje. Koliko mi je bilo potrebno, ništa kažem pretjerano, ali koliko mi je bilo potrebno da se ne brinemo o pelenama, o mleku, o bananama, o lekovima, o garderobi i tako da to. Recite mi sad da se malo osvrnemo na struku. Da li mislite da posao defektologa ima budućnost u našem društvu, u Srbiji uopšte, u nekim narednim godinama? Postoji ta poslovica koja kaže tamo gdje prestaje medicina počinje defektologija. Broj dece sa posebnim potrebama atipičnog razvoja, već kako to sve zove, nije ni važno, je sve veći i veći. Onoga momenta kad se recimo samo inkubator pojavio, za 3% je broj naše patologije porastao. Kako medicina bude napredovala i kako bude preživljavanje sve veće i veće od saobraćajnih nesreća do riziko porođaja, sve više će biti, nažalost, dece koja će doći u delokrug rada defektologa. Tako da defektologija ne da ima budućnost, ona ima i prošlost, ima i sadašnjost, a imat će i budućnost, i što se bude dalje razvijao i naš društveni sistem, naša svijest, naša kultura, sve više ćemo obraćati pažnju na tu decu, omladinu, pa i starije, zavisi kako koji oštećenje. Ovako imamo još jedno pitanje ovdje, na koje ja već znam odgovor, pošto sam ja isto sa somato smjera, ja znam koliko volite naš smjer. Studenti su htjeli da znaju da li da opet upisujete fakultet, da li biste opet izabrali isti smjer? Da vam kažem nešto, odabir smjera fakultet je, inače ne samo naš, nego inače smo decu podelili veštački, artificijalno na logopediju, na somatopediju, na oligo, na to. Ja kad mi dođe u ordinaciju dete koji ima motorne poremećaje, ima govorne poremećaje, ima, ne znam, intelektualnu zaostalost, pa ne mogu ja sada da kažem izvinite, ja sam somatoped pa samo da radim motoriku. I to svako, i logoped koji radi u praksi radi motoriku i radi kogniciju, i oligofrenolog radi i kogniciju i motoriku, prosto ne vjerujem ja u te podjele, one su teoretske. Tako da svaki smjer ima svoje prednosti, ima svoje nedostatke i potpuno je, osim prevencije naravno koji prosto oni se ne bave ovim delom, tu nisam ni kompetentan da to komentarišem, ali bilo koji smjer se upiše, na kraju ćete, kad vam dođe dete, većina naše dece višestruko oštećena, morate da znate sve, inače ako ne znate sve nećete se leba najesti od ovoga posla. Recite mi, rekli ste da ste se bavili sportom, da li pratite sada sport i za koga navijate? Ne, od momenta kada sam posljednji put šutio, to je bio protiv Rabotničkoga u Skoplju, više nisam ni novine pročitao, ni sportski žurnal, niti pratim, čak ne pratim ni ovu euforiju oko Đokovića, s vremena na vrijeme odgledam tako kad naletim na neki. Sad u posljednje vrijeme, pošto mi se igra rukomet, odgledam rukomet više, tako da pokušam da shvatim tu igru, da bi mogao s njim da razgovaram. Ovo sad prvenstvo što je bilo u Španiji sam malo gledao, ali to je čisto iz ličnih razloga. Lično mislim da je potpuno gubitak vremena da gledam kako je 11, ne znam ni kako bih nazvao, gura naduvanu kožnu loptu. Ja sad to da gledam sat i po vremena, bolje da nešto čitam, bolje da gledam kvalitetan film, neku predstavu ili bilo šta od toga. Pritom razumijem potpuno potrebu ljudi za tim nivom zabave, ali nisam u tom filmu. U redu, rekli ste da imate djecu koji su otprilike negdje naših godina. Tako je. Znači, šta savjetujete svoje djeci, a šta bi uopšte posavjetovali svim nama studentima ovog fakulteta i mladim ljudima u Srbiji uopšte, vezano za školovanje, za život? Pošto ste vi, inače, moj student, tako da ste sa somatopedije, znate kako izgleda moje predavanje. Ja sam potpuno oduševljen da neko hoće da upiše fakultet. I svaki student koji hoće da upiše fakultet, svaki čovjek koji hoće da upiše fakultet, a neće da preprodaje drogu po ulicama ili ne znam šta, ja sam potpuno fasciniran tom činjenicom. Zato se tako ponašam i na predavanjima, na vežbama, na ispitima, jer vi ste u startu moje kolege, moji prijatelji, jer ste se opredelili za jedan život koji je vredan poštovanja. A moj stari sin studira medicinu, 3. je godina i bilo bi me sramota bilo šta s njim da pričam, čovjek ima 23 godine, 22 u stvari godine, 23. šta ima da pričam s njim i da ga ja nešto savjetujem.
čak i kad me pita neću da odgovorim, jer prosto mislim da kao i za vas sa 22 godine da ste zreli ljudi, pametni ljudi, da možete da donesete svoje odluke. I šta ću vam ja? Mali je, sad će 19 godina, mali je od 2 metra, sad će 19 godina. Oni su našao svoj život, to je, ušao je u podelu rada, to je sport, tako da taj sport i to što se on čime se bavi zna daleko više od mene, tako da nema ni njega što da savjetujem. A savjeti opšteg nivoa, nemojte se drogirati, nemojte piti, nemojte pušiti, krećite se, nemojte jesti masno i pazite na šećer, su potpuno besmisleni, to vas bombarduju svaki dan iz novina, baš ćete zbog mene što vam ja to kažem da poslušate me. U redu, recite mi ovako, u slobodno vreme, da li posvećujete možda pozorište, bioskop, da li gledate filmove? Pa ja ne znam da li više iko ide u bioskop, ali ne, ali odgledam bar 2-3 filma dobra sedmično, pročitam bar jednu knjigu sedmično, neku koja je tipa, ne znam šta, u posljednje sam čitao Raskršće, to je ovaj isto autor koji ne znam kako se zove, kao što je Kolibur napisao, znači, tako, pročitam jednu knjigu sedmično. U pozorište već dosta dugo ne idem, pošto studenti znaju da sam ja krupan čovjek i onda ne mogu da u tim sedištima stalo se osjećam neprijatno, ali većina beogradskog glumišta su moji dobri prijatelji, pa onda privatno u noći po kafanama glume za mene, tako da... Ste mi neki film koji ste u posljednje vreme gledali, ali preporučili biste ga studentima? Ma kad me god pitaju Forrest Gump, mislim to je kako somatopedski film, čuveni Forrest Gump, ja sam potpuno oduševljen kako je čovjek sve uspio u životu, tako da mi bude i stolnoteniser i trkač i biznismen i sve živo, tako da Forrest Gump je moj omiljeni film. Šta mislite uopšte o organizaciji, o snimanju Fasper radija, da li ste za to? Ma kako nisam, pa zato sam i pristao, ja ne dajem intervjue. Ja sam dao u životu preko 1000 intervjua, kad izađete na internet možete i da vidite, ja ne dajem intervju za podrška vama, mislim, jer svaki moj intervju je, eto ti ga 50 pacijenata, ja ovako ne znam gdje udaram. Pošto bi u tim velikim medijima naša pamet je potpuno specifična i ona ne vredi za široke mase. Koga interesuje, ne znam šta, motorika, koga interesuje kultura, koga interesuje to je jedan mali broj ljudi i meni je draže da će ovo slušati par stotina studenta nego što će me vidjeti 2 miliona ljudi u nekom nedeljnom poslijepodnevu, nekoj od komercijalne televizije, da sada ne imenujem nikoga. Potpuno podržavam, to je odlična ideja. Ako ništa drugo, od vas neko se zainteresuje za uopšte novinarstvo i defektologiju, to spoji i iz ovog iskustva pređe u neki veliki medij, je potpuno dovoljno. Ima nešto što se zove u našoj nauci prevencija, to ste učili već, a prevencija se sprovodi kroz medije, sprovodi se i ovo medijsko iskustvo koje vi sada gradite će, kažem, u sljedeći par godina jedno od vas dvoje nek uđe u neke velike medije i nek napravi neku emisiju o toj deci ili o njihovim potrebama, o našim problemima je potpuno dovoljno. Taj radio je, čak i da se ugrasi kroz 4-5 godina, je obavio svoju funkciju. U redu, recite mi da li imate neki savjet za ekipu Fasper radija, koje vrste emisije bi trebali da uvrstimo, koju muziku bi možda više trebali da puštamo, pošto ste rekli da ste slušali već nas. Uvijek je u životu, kao što sam rekao na početku, šareno. Treba bi da zovete ljude iz prakse, nastavnike specijalnih škola, logopede, somatopede, da vam pričaju kako je to u praksi, šta ćete, jer studente, pogotovo završnih godina, interesuje problemi u praksi. Vi ćete još malo da odete sa ovog fakulteta, godinu, 2, 3, kako koji, i to je ono što ja da sam student, to me interesovalo da dođe neki, ne znam, logoped iz Zavoda za psihofiziološke poremećaje, neki somatopedi iz ortopedskog zavoda, nije ni važno, neki nastavnik iz škole i da on kaže kakvi su njegovi problemi u praksi, pogotovo da iskoristite, recimo mi imamo dosta ovih magistranata i doktoranata koji iz unutrašnjosti dolaze, rade već tamo po nekim školama, pa da se raspitate u službi dole kada imaju predavanje, pa da ih zamolite da ovako popričate s njima. Mislim da bi to bilo značajno, jer jedan broj kolega će se vratiti u neke manje gradove i tamo će se s nekim problemima susretati, tako da ta iskustva i te savjete koje bi možda mogli dobiti od tih ljudi koji su u praksi 10-20 godina, mislim da bi bili značajni i da bi popravili nivo radija i popeli ga na viši nivo.
U redu, ja bih vam sada u ime studenta Faspera i ekipe Fasper radija zahvalio na gostovanju u našoj emisiji. To bi bilo onda to. Hvala vama što ste me pozvali i želim vam sretan rad. Zatvori oči, načulji uši i slušaj Radio Fasper.